Nakaliang kinongyalam jong ka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 6 kilokot kilower ya baro ki para samla baria ki part rungwet jong ka Balang Catholic sha ka jingya kendulang ne ka annual youth convention kawasan jong ka Zone 6 kaban salong hapo ka Divine Mercy Church Lum Sinai Parish umdan kaban sasang nandu ka khatar tarik hadu ka khatsau tarik ubenai kala lengkot arjar ar pusau Kumta habayo baniakran banakaliang Presiden jongka Zone 6 usamla Benedict Mayong ulakot ulawer ya baro kisamla kibana ki parish ne kishnong baper ki bahap hapo kalama jongka Zone 6 bakinyawan baro baniasaki hakatei kesngi nadu basdang ke program hakatei ke jongya kedu jongki samla jongka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 6 Blay pi baro we pai we ki prasamla jongka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 6. Nakaliang jingi akabanangkong ni ay kajing kublay snam tamay basuk at bakmen ya pi baro ni paiwe. Akanega por na shim ya kanega lat bankot banwer sabhay pi baro ki parasamla banwan shim banta aka youth convention kabanlong nadu ka artrik hadu katsau trik uta ubenai Januari arajar apusau Lum Sinai Parish umdan bat kumjuru akaju kapor akot ngawer sabha ya pi baro ki paj rungek ki bahap apo gazon bat nabar kazon ro banwan ban sakilang hakasi bakut jong kaneka convention jengi bat kumjuru ngikot ngawer sabha pi baro ki paj rungek ki bahap apo gazon banwan ban sakilang hakasi bakut jong ka convention jengi kabadai ka katsau terik nadu ka mas bakut bat ka jing mane sakramen bat ka youth conference bat ka jing wan ka jong pi hakane kasni kan pen kraw bat pen kemen yang ni kun samla bat hakane kapor ngat subhaya o sekretari jengi ban ai ya ki jing penamna habai de bat ki program jong katika convention jengi kajing wan poi jong ki samla delegates kan long nadu ka khat artarik Januari adar sau bat ka registration nam ta jongki kan long nadu kapor khat arbajen opai sngi ka inauguration lane ka jingpli ya kane ka youth convention kan long ha kapor arbajen opai sngi dai local MLA jungi iba Meral Bons MLA jong kanong po constituency kumta la karpat ya baro kisamla banyapoi ha kapor kabyang ha kate kasngi bat ka parking na banta ki kali ki bawan ha kasni ublay kelong kumne na benta ki kali rit kinrong bait hapo kamadan football umdan na benta ki boss ki man rapik out bat ki we kinrong ha ki lentisnong jong ko umdan bat kumjuru ha kalenti ka balej na umdan syamarman bat ha kate kasni kin sadon ki volunteer ki ban penbet na benta jongki umta na kaliang jengi sa sisin ni kerpat ya pi ki prasamla ki bahap apo gazun jengi kentup ya ka kadhor ka bernihat ka nongpo bat ko umdan bakin wan sim benta akade kasngi ngadu kasngi ka bastang